OTAN yitegura kurasana n'Uburusiya. Ese haraza gucura iki? Igo Stamina TV na Igros Neywan ikaze. Ingabo za Ukraine kandi zirimo gukiza amagara yazo mu gihe OTAN yitegura kurasana n'Uburusiya. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo Zelensky yatangaje ko ingabo za Ukraine ziri gukiza ubuzima bwazo mu gice cya Donbass no mu mujyi wa Kharkiv nyuma y'ibyumweru bibiri zari zimaze zirwanira intambara yari yavuzwe ko ikomeye cyane. Iby'intsinzi by'urugamba mu burasirazuba bwa Ukraine ku ruhande rw'Uburusiya byanemejwe n'ikigo kiga ibijyanye n'intambara IOW kivuga ko ingabo z'Uburusiya zigaruriye ibirindiro bikomeye cyane muri Donetsk na Luhansk. Umuryango OTAN uhuriwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA n'Uburayi wari wahaye Ukraine intwaro zikomeye, ariko ntibyabuza Uburusiya kwigarurira amajyepfo n'uburasirazuba bya Ukraine. Mu gihe Uburusiya naho burimo gusoza icyiciro cya kabiri cy'intambara bwise ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine, uruhande rwa OTAN, NATO n'inshuti zayo bahuriye mu Budage ari ibihugu 40 kuri iki cyumweru bafata ingamba nshya. Ibi byatumye Perezida Putin w'Uburusiya atanga imbuzi ku nshuro ya kabiri ko uzamwitambika wese yaba Amerika n'Uburayi cyangwa undi azakwitwa n'umurabyo wihuse hakoreshejwe intwaro batigeze babona kuri iyi si ya none. Kuri uyu wa gatanu kandi Ubwongereza bwahise bushyira ingabo 8,000 ku mupaka ugabaniraho n'Uburusiya, zikaba zarasanzeyo ingenzi zazo zikomoka mu bihugu bigize OTAN n'inshuti zayo. Truss yakomeje agira ati tugiye gusunikira kure kandi twihuse ingabo z'Uburusiya zikava muri Ukraine yose, mu gihe Ubwongereza bumaze gutangaza ibihumbi byinshi by'ingabo burimo kurundaniriza ku mupaka w'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zitangaza ko intambara ibera muri Ukraine zizayitangaho amadolari asaga miliyari 33 harimo na 20 yagenewe ibikoresho bya gisirikare. OTAN n'Uburusiya kandi byemeranywa ko mu gihe umusirikare ku ruhande rumwe yarasana n'uwo ku rundi ruhande bahita bakora imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi, kuko habaho gukoresha ibitwaro bya kirimbuzi. Sinakubwira ngo bye, ahubwo reka nkubwire ngo ukomeza uryoherwe n'ibiganiro n'amakuru Igo Stamina TV iba yaguteguriye. Haracyari na Igros Neywan. Reka tunyarukire mu Bwongereza tubabwire ko umudepite Neil Parish yaguye ku mirimo ye nyuma yo kwemera ko yarebaga filime y'urukozasoni pornography mu cyumba cy'inteko. Parish kandi yeguye nyuma y'imyaka 10 ayobora imijyi ya Tiverton na Honiton muri Vancouver. Yavuze ko byari bihe by'ubusazi kuri we. Yavuze kandi ko ubwa mbere areba iyi filime byabaye ku mpanuka, ariko ubwa kabiri akabikora abishaka cyane. Kuri uyu wa gatanu ishyaka ry'aba conservateur mu Bwongereza ryari ryamuhagaritse by'agateganyo ku mirimo ye kubera ibi birego. Bagenzi be kandi b'abagore mu nteko ishinga amategeko bavuze ko bamubonye areba filimi z'urukozasoni abicaye impande. Gusa Parish yavuze ko yemera icyaha yakoze cyo kureba filimi z'urukozasoni ku nshuro ya kabiri ubwo yari yicaye mu nteko ategereje gutora. Ati nakoze amakosa, nabaye ikigoryi, natakaje imitekerereze ikwiye. Icyakora yahakanye ko yarebye aya mashusho mu buryo ubugamije kuyereka abandi. Ngira ngo muri kumva ahisi igeze rero, muri kumva ko ibintu bikaze, aho umuntu yegura ku mwanya w'ubudepite kubera pornography cyangwa se filime z'urukozasoni. Cyari Igo Stamina TV, reka nongere mbaye ikaze mu makuru n'ibiganiro tuba twabateguriye. Igo Stamina TV.